Sanibonani, nginibingelele ngiphinde nginamukele. Uma uqala ku-channel sicela wenze okulungileyo, uchofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe, uzoba ngokuqala ukuthola amavidiyo kwi-channel iNyakatho no-TV bafowethu mbingelela nkosi wami ngoma le phansi kwamhlaba iyalingana kwamhlaba uyi-level bafowethu nginiphathele indaba eyishube kakhulu. Umthandeni mfowamanqele u-SK usebhalile lapha ephejini lakhe lika-Facebook ephoste isithombe sakhe esolwandle, wafaka isithombe esinalamagama alandelayo njengoba nibona nje. Uthi Umthandeni-ke mfowamanqele, Ucassper Nyovest yilabafana abasindwa zikhindi ko-hip hop. Uzovuka ngathi la kumaskandi ngizolishaya leli khanda. Siyamazi-ke bafowethu ukuthi Umthandeni insizwa ethanda ukuncokola kakhulu, evamise ukudlala nezinye iy'nsizwa ekubalwa umaskandi nakweminye imikhakha yomculo ekusuke kuculwa kuyo. Uyinsizwa ethanda ukudlala kakhulu. Uma isho manje usuke eyidlalela njengoba washo kwenye yerekhodi yakhe elandelayo uthi ngiyidedele. Wona kusisa isikhathi esiningi bengingazi ngisaqala ukuthi nginenhlahla engaka lena yokudumisana, kodwa lesikhathi sengiqala ngibona ukuthi lento ngiyiphiwe, ngaqala ngahlunga. Mawuthi uyabuka nje mina angimgadli umuntu engamkhonzile. Mangukhonzile ngiyagadla ngithi ukudladlalisa ngenzela ukuthi uphakame. Mangibona futhi usuyaphapha ngiyakuyeka futhi uqome ngeqolo phansi kuphele ngawo, uyabona. So nako sigwebo kunjalo ngoba esuke ebonga nje busigwebo kahlahle usho into eyayishiya umuntu mayisefile engasekho, uyabo, ukuthi le ndoda ibadumisa abantu. Ngiyathemba nezolo ukuthi Umthandeni bafowethu uwumuntu okhonze ukudlala kakhulu bafowethu. Izinto ningaboyithatha ngenhliziyo. Njengoba sizwa nje la kule rekhodi akakade ekhuluma kuyo. Ubeyingcokolela nje ngokuthi umkhonzi kakhulu usigwebo, that's why ehlezi uma ekhumbula abantu ecabanga ukuthi ethi ukutalatala yena. Bafowethu ngathi-ke ngimikisa iy'ndaba kodwa i-clip encane ekhombisa ukuthi Umthandeni uma ekukhonzile ethe wakukhonza nje uyise ekukhonzile uya Etalabha. Ngiyathemba nizwele bafowethu. Bafowethu mina nawe siyohlangana kwi-comment section ne-comment ngengoma kaMthandeni athi ayikhipha iGucci. Bafowethu ahlangane lapha ama-comment section. Nisho ukuthi nizwa injani ingoma yegcoka Melisha iGucci ethe yashaya imiliyoni ngosuku olulodwa. Ngiyezwa nje abanye lapha kuma-comment section ngifake enye ividiyo bayakhomenta lapho uthi imiliyoni ulishaye ngeviki. Amanga lawo kodwa sihlangane lapho.